ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kumajulong manla usnam ka Kyrsiew Students Union ka bajuraki ya ka Kyrsiew National Awakening Day ha ka South Uyayong minta ka kintiru klaraki ya kani ka Sngi da ka batte ya ki bana ba Dawa ban Pyllait na along ki arngu ki Dkhot jang ka seng ki bla Shah kem dangshan ha ka shnong sora ka jing bersha ka Citizenship Amendment Act ba ka jing bersha ka jing ti uranium na kani ka jilla ba ka jing Dawa ya ka inline permit. Usamla Donald V. Thaba ubulong General Secretary jang Kyrsiew Students Union haga jingkran bagilar pathai khubor ulong banaga daw ko jingkerpa jang ki bor sarkar namar bagadang trekam ka Model Code of Conduct naga jingdan jang election Lok Sabha kumta ka Kyrsiew kamshim la penlong show ka jingrakhe ya ka ni Sngi Kyrsiew haga shnong clear at East Giant Hills District. Henry Watla kata ka seng klashim da karai ben penlong no da ka limpung ile kai match prang Kyrsiew League basketball kablalong hamadan ile kai basketball hamolai nong pedeng. Mon mengin pelong ya kaniga Sngi Kyrsiew hamal la kisnong kitharu ngingila. Jadi bengi kuak men pelong support East Hill District in late mentamaru ngila oleh ta. Andre namar ba kaladan kecing keren ban maki hi ilai badan kata Model Code of Conduct batum jur bagi aida badan kan itu kuri ura badan kecing tiang kecing songsir di ngiyong toh. Kecing keren de toh tambah sim sedem bade mendai bentam menurut da Kyrsiew National Awakening Day kamdai tang kata Sngi ke ba ni rakhi ba kan kedit tia ya gri geje beri ujungi borokoi ndrei kedai ru kada history paket ngecek ndriu ha ka ba dong ba kan ni Sngi ni tip ni wat jing tip ke baca ha history ha menor ha be ni geje ndriu mengila menong ba kejingon thombor di banabar ningkong ka pa khmat abagi bor sarkar ba klan tampok petei ka bagi ora ta ribilat ka ba Yong haktin pareng pesan de beset senda United Kingdom kawan ban ertma ya beri hunur dram ban kamtam hima kasau pra la ile persha dam da hima selong ban hima maharam ta ter kini sei dikitiar ile ke joki ni kun persha ban kini sedang ni ke sedang apo nong klau ha kini Sngi sau ter ke yong ta perspa anda dan ta ke kun persha ba argut ki sipai na po ki karibilat kila kelanyap lor ki sipai Yolesi ba diberi kebetulan nak sokar kebetulan politik sebentar ter kemudian kim sudan syu kata kejengkit kiri kata kejeng snow nak muta keri kejek bendriu ba kumno ke history kalau wonder ya kalau we kejek bendriu andrei kila perhat baik tangai lidi simen kebemut ba kani ke Sngi kemudian relevant syu pergi agak jeng Shah nak kalian ke isu ni lah benben ba ngin pelong no ya ke Sngi Kyrsiew ha hangti apa clear apa East Giant Hills District ang baningkong nakaliang ki nong yalam jeng ki isu East Hill District minute lali punya kendu UDC wong ka Shong Hong CEO lali punya kendu ru CEO juga election committee berulong ba kam nilai lada ngatengah ngundon problem na election committee lada district administration kam don problem district administration kala ai ya permission kala ai verbal assurance ban ai permission ndrei hagini kindia Sngi kala khang kala cancel no yang dah permission dah ba aida ba kadang gele ka Model Code of Conduct itu nomor bagi ai kata kadau kam nilai ini ndrei nak dia ngejungi ngiwat we gilat kinti dah penuh ban pesngau yang bagi social media sikit ba ya kan kam jong ini ka Sngi Kyrsiew but kani kam dei bakal kerja ini ndrei hagi sistem ki banwan ngai beteng di program ki prepare ki bakam he ha Sngi terpang ban kata kapor inong bet ba wat I daw wat kan kata election gi ini marah sistem kemudian election ingin nyas kemat baik kinu program di mentahi asam yang sedang dijinglekai apan benda baya kini ga fourth edition jangan mat saprang Kyrsiew League basketball tournament aranja pusau dah play baik ba bisbut
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ